moroko allahumma salli ala sayidina muhammad allahumma salli ala sayidina muhammad harfo willa moraka be harfo willa jama muslimul be kon ka jama muslimul be konton mimmu kerker kontondiroti amu bunya kontondiroti alfa to yala mimmu karam muhtaru sillati ay kontondir ba min bondi khalifo konjo senuna ana doko senulu anin tayba be dunkelu yamilla bu konjola Syekh Abdullah ani Syekh Adama ani Sulaiman kabe kafunyoma kadi moro kanun tela aku kenyo akanu diu mimmu Syekh Muhammad Hasan sanati moro ka ba kontonna aba ziyarala Taiba bela kontondiro karamoma Syekh Mukhtar Silla ala dunyo kan atale yambulana ayelando ko kan wanin talibolu kana futa faluma kanun teluma sinyoluma nimmilu denta alato kilato badiyato nana man fata dulato biringa nyon sute ala kunkoto bebe do kola walato birin kunu kana sukibira tilo nana man soto anasita lumminna wati nana man soto atarata lumminna akanun tema bijang Syekh Muhammad Hasan Moroko anin karamo muhtaru akaba kontonna aba jaila bake ala kirilo ana badi nyimmalu sinyolu kanun telu ila kirilo min futata ila sateto min mutaibati kirilo nyimma do kirilla kuri natan danku walala bari manfo ni ya kirlo ke ni yake alala kamma alamol doron walle ke danku nam falu taraja miliyalon ko na man kenyim bewnuti ite jeno la bendoto kotenke ila wato ila hajo abe mume ala doron nati fama konton mimbe nomorin mbala kala almami bafana ka ziyare ka konton ka almami bafana konton ala banke senunu la ana la debeto dia ay min yita ay min be banke aya fauna itaje ala kende ya to ana la betaya bari moroko aba fa konton na mimmu misilme yala ambassadoroti amu misilme yala wasuranti amu dino la fasalati ale dino chika alale dino kallanke andi alale kila sallallahu alaihi wasallam lundo anana nafilola alo nafilo kono Allahumma a'izzal islam bi ahadil umaraini ako ala ni ba misilma ya
chikala misilme ya bu ibe misilme ya bunyala iba sembentu yannila isa warandi Umar do kiluna imma Umar bin Khattab walla Abul Jahli wato kamin yitandi dino kamalitale bara solata sasa fasalale mimba fasala mimba dadala mimba badiya nyinyala mimba molu kananira kelonni tanyala miyalonko ala laftala kila laftala ale yodua jabi kila sallallahu alaihi wasallam wa dua ta take Umar bin Khattab woto ba ansu bojang ale yake dino la ambassador olati ayalonne ayakiminna futandiroto koindiroto dadaroto tobotoroto wa mission ayo kantale andu amammoju beje amanteru sotoje aman jaw sotoje aman todiyanyi nije aman jairi aka minjini wala mu alala soroti anala dunyo anu ale ya jo wala le moro ka ba konton na abe duala sutanintili silla kunda be kafo ala karafo ka kuta yandi kalanda konja senuna ka itandiko mbe karafarinne kadua ala yin dimba alhamdulillah ay falu be wasa ay falu la finna kuolu law ayo kala hajoti Betiara Dawda sem asan to kuoto badiala ale nyawanya badiala kila nyawanya badiala alfali nyawanya wala mala kuoti kaduaye si jambala abadi nyimmalu ana alfalu senu ko be konton ke ziara ayimul konton akayimul konton miliyalon bebi jantu yakiril fi'lon yatinelo wala yatinna binyolun ay hajo min tara dato fonora barniya kirolon yakiril fi'lon hajo kayanta wa hajo buka kenya ko rafendi ya ala bayndina anala kila sallallahu alaihi wasallam fulanjo nata min karan walam tufionti mimbatula walam nyinin fionti min nyanta nyininna alaka molu bunya ata alquran olela alaka nyolu fisiyandi nyonti ata alquran olela kennunata senna umar kan akallafta yennome pala sola ala yennome minto be fewna be bulu annum be few bere nyanta fonjeleje ntafana lafta ngam fawnje ila maralo kono senna umar kae muna be bulu alqur'ano to akonte de Al-Qur'ano nalondo mawara senna umar kae ndallanyi musulwe ya dino nka mo bunya Al-Qur'ano lala nka mo horoma Al-Qur'ano lala comme Al-Qur'ano te defe teno menola kennun tata umar la kumonyi ya kawandi aya fonsola Al-Qur'an la atata Al-Qur'an karan fosilodo senna umar nata Makka kana hijola ani
Umar benta ani Umar benta kaboto na Umar kay ko senna Umar kay ko barke mfama telal de birabotan no beonto hani sai manne kibaroje akay Umar natale kana dunya nyini fe ya aladinna ya alqur'ano dinna momi ya alqur'ano soto ni woyo tuje akakata fenyini ni manja alqur'ano ti ni toyeje na manke doyati anifo walatinna mfana maluta alqur'ano dinna wa kama nkanata nkamoludani nkanata nkata bundalu konkon nkama fwesinke mansati katungalonne alenke mansati fokaba tembo minna ay alqur'ano dinna adunyun tundo minto alqur'an tundo lemu monyima tundo lemu duwa jabi tundo lemu wontembi kuti wabun kabirun nun tarati monyima bankolem duwa jabi bankolem nomo tumo meta nda banke jamfanila kali konton kali ziara banke de alfaliya dinna nyami wala mukalandiku fenna tarati nyaje wa moyala da solati kafale ko wa akhir dawani alhamdulillahi rabbil alamin